Sanibonani guys, how are you guys? Welcome back to my channel. I'm ngithi ngiyanivlogela Friday the 20th July. I'm going home. So ngithi nginivlogeleni ngilele kamareni la kamntwana, my daughter's room. Let me show you. Ngilele lapha guys, yo. Yami yabanda. So ngirobe silongwana ka today. Angibukeni guys, sikhona ukuya salon. Balo ukulala ngapha ngoba kuya this room, it's so cold. Ngibalo ukuthi kuyabanda. Are tapping me no. I want ukuthi ngeke ngikhohlwe na ukuvloga the whole day and bona being recorda ngakasulanga ama lenses we camera. Now this is me. Eish angibonakali but ke na so are fampeni. Mara nayazi feeling le yamasela ukechima vele uthweka ungena endleleni ukhalisa music or lizaza. Yo tseba ke ngishem go ya go bona until I was so happy lana ukuthi siya ekhaya robona mutswati. Akekho umuntu ngimthanda njengomzali wami guys, mina umama wami my father washona ngisesemncane and umama mbekashadiwe asesemncane angasebenzi. This is my life story ke. Mama mbekashadiwe bekale housewife kulona lesikhathi kudala bebashada mawunabo 16 17 bebakushada nje. So ubaba mwashada my mother. So magashada umama and then my father passed on ke my mother had to ukuthi ayiqala impilo cause go bokhadi ngibarile ngwanyana botlhobofela ubona gore botlhobofeletse go kaya ngere. So you need to stand up uzimele. Umama funny enough mama uthi gogo like my grandmother ubaba umaga babam bekangithanda kakhulu. So gore uchange guy after this issue ya babam no mama I don't know. And then my mother had to ukuthi ke abuyele egibo abuyele go gae ga kukwaka umamakhe abele egibo and then manje fanguthi aqale phansi ke amakethe ayofuna umsebenzi. Nengabe sothola umsebenzi usebenza ko Pretoria first umsebenzi awusebenzile I think it is Pretoria ko Kalafo naberekela ko Tenywe. Guys mina ngikhulise cousin yami but when I see her it's like she's my mother cause umuntu engikhule ngicabanga ukuthi umama because my mother will come barke mawu Josephine ke mawu Josephine mama mbeka lo muntu lokuthi bekahlala muhle atlazi and then lona ngihlala naye ngiphila naye every day like ongibhalisa ama homework ongithini incwele ongibopha amaphondo umama bekaza every month end of and then ngihlala nogogo wami and then nama cousins wami thina sikhulele kagogo. So I felt like she's my mother cause the love the care bekangeza yona shem umahawukhelo usalobi igama lakhe yo lo muntu wangiphatha kahle like sometimes ngizibuza ngithi mara lo bathi umamami but ngiphila nalo uzaphela lithi imali negroza like my mother will come aphethe ama chocolate ari ko kamareng karefa la shit like umamami bekumuntu ukuthi ikulona like umuntu makasuke kiba athi ngiyosebenzela ingane zami
She was that person. Mama bekazoyenza sure mina mangingena isikolo from primary to secondary ayikho itrip ezangayihamba. Ukuthi kuyiwa kuphi mangahamba nje ngaya kuma container abana ama container weSLC neVodacom kudala ngaya lapho kenya R1 akifoni ke bathi kune trip ngiqala ukuthi ngithumele imali bafuna so my mom will make sure ukuthi uyayithumela leyo imali uyangithengela impahla zokuyale kuye trip like watheba mtswadi yaka mme waka guys. Yazi uNkulunkulu ambeke emhlabeni ngibe ngizomenzela izinto ezinhle not ukuthi ngiyamrepair but for her ukuthi asikhombise uthando. Wathi bawona no that sibadala uyakhona ukubona ukuthi ilife inzima kanjani. Yazi inzima man impilo guys inzima. Kulona like now umdala like you're going through izinto zakho unabantwana you need to take care of laba bantwana and like you sacrifice a lot of things ukuthi abantwana bakho bebe ne perfect life kube ngathi banabazali abayithu empilweni yabo. Like that was my mother guys. Mama must sacrifice izinto eziningi empilweni ukuthi thina sibe ne normal life and saba nayo normal life. I don't want to lie. Thina sikhulele kagogo besalana emakhazini umuntu omdala bokugogo but impilo besiphila mina umama mina ngikhule ngazi ukuthi umama makafika so mekhoneni kamnguni ngengolovani sometimes 2 years ngolovani umama mbekazothenga ithi bekathenga everything kamabhokisi athi box esasikhathi kudala ngisho asithi ngebox lamalalana ladikilana lamotwana athenge ama wings guys areke packet 9 kg ya arch arekele like ama packet wama biscuits. Thina ekithi ngathi sikhulele sikhulele emakhaya but like indlala angifuna ukukhuluma manga yonke uNkulunkulu angaza ngijezisa indlala asiyazi. Umama mbekayenza sure ukuthi uyayithenga igrocery lo yamama bekayithenga igrocery uma bekayenza sure nasesikoleni ukuthi everything edingekayo esikoleni siyayithola. Bekayenza sure ukuthi sinayo imali omkhelo sasikhathi kudala mina mangisangena isikole besithanda ukuthenga ikota nesopo. Bekayenza sure ukuthi imali ikota nesopo sinayo. Like bengiesikoleni mina yonke inyanga bengayi esikoleni ngakaphathanga imali. So umama that's why ngithi I can sacrifice a lot of things for my mother because she was there. I go through impilo yakhe ama issues wakhe wempilo ukuthi she lost everything now she be ubuyele kibo and then usuka ekibo fanele afuna umsebenzi onabantwana fanele enze ukuthi abantwana abasupport sesikhathi bewuyimi nobhuti wami omdala henze ukuthi abantwana abasupport bayise esikolweni guys yo mara batswadi ba rena shem bless them watseba ngekho le motswadi omongwa ngavele washiya nogogo wahamba wanyamalala ngasaphinda buyi abuye manje sesibadala. But my mother was like labantwana bami balethe emhlabeni and ngizoba wondla. One thing ngifunde kumama ukuthi if ufuna impilo right for abantwana bakho ima ngezinyawo ezi2 as a woman uzenzela umama umuntu ozo encourage ukuthi ungahlali ungasebenzi imali yakho imnandi and indeed child awe munati. Yazi ukuthi ukuphiwa imali kubhlungu kanjani ungasebenzi batlawe bawubalabalela bazokubalabalela ngemali bakuphile. But one thing ngithanda ngegeneration yethu manje abantu besifazana ukuthi siyasebenza asihlali phansi or onyetswe guys ungayenzi lento ukuthi ushadiwe wena ufuna umsebenzi wakho ukuthi ungasebenzi hlale ekhaya unless if ever you know ukuthi une backup plan. Labe ngenzi OOTD amasandla sibengimuhle ne. Unless if une backup plan or una side hustle it's fine but bophelo ke semphego shem impilo yayishaya 360 ungabelieve uziquestione lema ngiyeke le. But one thing about Modimo guys, as much as you may go through a difficult season empilweni yakho ungamgive upele uNkulunkulu. Yazi uNkulunkulu mkhulu, uNkulunkulu ukhona kithi sonke and mdimka urata kaufela. As much as now maybe ungahamba ku difficult situation uje ukuthi uNkulunkulu akekho akakuthandi guys mdimo urata kaufela motholo urata kaufela. I don't want to lie ungasihlupheka kuleso lo 2 years 3 years but ungalilahli ithemba nanoma engathatha 10 years ungalilahli ithemba uNkulunkulu ukhona isituation yakho uyayazi and he always has a solution for every problem esinayo emhlabeni. So pray and pray hard and even if uthandaza work hard as well. Sesifikile guys ekhaya, this is my home. Ngaza ngapreacher ke hayi guys sesifikile monekihlele this weekend yange-21 bengizile ngizosupporta my friend bekashonelwe yi brother in law yakhe so sifikile. And then guys, enjoy the vlog yami
Link-correcting mokidirileng diphoso, link-correcting ngizoyamukela i-correction. This is me. Hi and bye. Lana ngikhohle ukwenza i-OOTD la besele ngisemotweni. I was waiting for my friend. Ngivi lapha nokuhlika ngithi nginishudele ukuthi wena nalibila jwang. And then la bekuyi-after tears ke. After tears sizochila. So nami ngathi ema ngihlale ngizochila nawo wonke umuntu ke. Umuntu bekangilethela kahle umuntu engizela ngizomsupporta is my friend ushonelo i-brother in law yakhe nangu-ke my gorgeous friend. So sihleli guys la sahlala isikhathi eside kanjani.
Imama kwakuthelela amanzi ngiyo. Le gas azo-explode one day. Bona ukuthi ivutha so vele gas. Ivutha so vele. Akuthi ivulele too much. Ivulele khulu. Ufuna ugeza mabe. Okwakhe azawafuna isiplug ikehlele fanele silinda acede ukupheka ngegas. Ngimthelele uzobeka la igrave lezithiwe. Ngimthelele ngesigubhu. Ngimthelele uzobeka la. Grave lezithiwe. Ngikhathele. Samele shop. Marana abantu laba bama-drums bashaya kamnandi yo. Yo bashaya kamnandi yo. Yo. Bathi uyabaqasha. Awa. Yo awu ngabaqasha. Sasa ngijukana ngi. Mhlawumbe ubhinti ngabaqasha. Hawuhlabisa uqasha abantu bama-drums. Phela amahlabisa kufuneka u-DJ lo bekarasa ngaphi lo musi lesa sikhathi kunomsebenzi. Kufuneka lo DJ. Lo we-2000. Lwabo bekushotsha malini? Kafana. Kufuneka lo DJ lelo la ngikhala ipiano waya. Ngoba lena wona uzani nerasi. Mara bona nomnyanya ngisho irasi yafuneka. Pants. Kumthelele impuphu tusu. Sawalambi. Afika isikhathi banabo mahawela. Lana it was Sunday morning besivakashele ama-cousin wami 3 of my cousins esakhula nabo ilaba bashonela umama so my mother watake over ke wabakhulisa yo ngiyabathanda labantu laba especially the one ngitshele ngayo ukuthi uyebeka ngikhulisa nizombona ku the next clip uye wangikhulisa umama makayisebenza umama bekabanakekela eswele nabake by 3 this one ucoke iRockagin she's the best she's a second mother game umuntu lo wangiphatha kahle ngimncane ngaza ngaba iadult yaka patience answere habutsi Bon, allez, on là. Là? Là, tu sais, là, tu vas aller ouais. Chỉ cái gì tôi chỉ sẽ post. Okali, ngikhohliwe.
Ngizwile lapho ukungithiza sicimbi wami. Mahlawa. Batho kanti umama uyiwani yazi ukuthi akekho omunye umzali engimaziyo ngaphandle kwakho. Sofane ngokuthude. Tata kubonakala. Mina ngazi le phone yami ukuthi bayisetha kanjani ama-camera. Awusendlini bakuba mnyama. Awusendlini kuba mnyama. Phaka phela ngifuna ukushoot i-content uphaka. Wenza i-dessert. Sidinga ukuthi uphake sizodla. Ufelile manje. Kanti manje wenza endap? Ayandisa. Selama kanti ngikho. Kana usayithanda manje i-chutney beetroot? I-chutney lenjalo. Awusayithanda i-chutney? Sayithanda. Udle too much. Mayingena i-beetroot e-chutney every day chutney. Yabona ngidlithi. Umanile uchebhile umalupini uyangibona. Wathi uzongitshengisa intombi zakalo. Uchebhile bafana. Oyithobe zaka Chris yangizokukhomba. Ipinto le La kunepani khona. King mahoga. Ini kinga. Yokunjani yangihaneni ngapha kamakhelwane? Yokunjani? Amakhelwane. Bagodusa. Kathi ku right. Ibahlabisa. Abakahlabisi. Athi uzohlabisa unyaka uzayo. Mara ndoka ngokho kathi kune. Shaye ngephephezele endlini. Kuphezele. Uja sisikota isanesi. Kuba ngijama ngizibonele. Sewubi mubi uthi uba mubi. Uyasibona kanjani ngoba ngiyakushutha. Asimumbi. Yo mamlina. Uyangihlagisa baba. Ungihlakisa ngani? Yenza i-documentary wande sizokubukela. Wena. Hey, yabona lana ke Friday 7. Bokolo Friday yalong weekend sathi mina nobhuti wami omncane sathi ayisekhaya ke manje sospenda isikhathi noma cause the last week yakhona bengi efuneraleni kahle kahle. So now besitha isikhathi ke sospenda isikhathi sospenda noma niyazi mari lendlela lesikhamba ke lesa sikhathi kudala vele kusesene indaba le ibhoko nazi bathi ibhoko ze hike endleleni nakhumbula mara kule ndlela le lo scope guys bekunesinye isibhoko kambe bathu bani udora bekudora athanda ukugcoka irokwe i-night dress emhlophe. I don't know ngathi bathi wabulawa yindoda yazi ngathi bathi indoda ikhona indoda iyamthatha yazomlahla la or yambulala something like that because bathi beyangamahike umuntu wesifazane beka-hike like imoto ezidrive amadoda like if ever ngaba ine-mistake agibele imoto ihamba ngumfazi bathi uzobona umuntu umbona kuremira ahleli then ma ubheka futhi adisappear mara bathi bekathanda ukuhayika imoto ezihamba ngamadoda mina ukuthi kwaphelela vele ngodora sesikhathi phela kudala idaba zeyibhoko endleleni beziziningi yazi or ama-families bayabacollecta na yo nina mina la noma bengengize ngidrive le ndlela leni ebusuku bengenza sho ukuthi ngihamba early ngibuya early yo lena mara awani ukuthi kwenzekani ngodora yazi ngoba thi bekumuntu omuhle umuntu wesifazane mara abhala night dress echwewu yo mara ziningi izinto ezenzeka ebusuku ne shoot nalana ebusuku yazini I wonder atsange bar sometimes kuba
recordings wezindlela la baveza khona izinto ezisnacks bese ubona imihlolo yazi le ndleleni especially lezi izintaba lezi zinkulu izinto ezenzekala nebusuku thina singaziboni. Yo guys, enjoy any vlog ne ngabalabali ngingasolo ngibalabala la ibona lo scope bekuyizindawo zakadora ke lezi indawo zakadora. I wonder yazi ukuthi kuthi wayaphi marudora because bathi immediately vele mawugula vele lana lo scope is either uyacela ukuthi ucela uhlika or bathi uzobona ngaya disappearile. And then if nacabana ke bekakhama ke kunabantu bacabana na bekakhama bekabahama ke. Pensa buy ungaphumi ngegate buy. Strong pants. Strong angisho na baby. Into stuck injani thathu? I-track suit bonga uthi unjani? Uqolisa yini? Washo bani? Mina ngiwasho washini. Awuthi washini washo gokwakho. Kuma. Yo baleki mara no yabaleki. Manje senzani la? Straight umlilo. Uyovutha kanjani umlilo manje so? Futhi sedini. Mashothi izinkuni ngapha leli bhodlela elinyani. Uyovutha la ngalezinkuni lezi. Oh, no, super okay. Yes, maruthi. Ya gokwakho naye. Yeah, ngiyavlog. I'm vlogging. Ngenzwalo isikisibeka kanjani? Mara. Uyabona ke. Izinto zokubasa phasi zingidina nethi maziza la. Babelani phela ifoni yami ngabi nomoya. Waveza mina ke. Izinto engiyenza la. Unotlabala la lori. Unotlabala? Usimtora. Important ngiyozibheka la straight. 7 years. It's always the first time for everything. Yebo. Ithi bathi ngiyagocoza. Hayi. Ngizophuza Thomas ngisho lotho. No. Awusala la. Oh. Wala. Uzikhiphi la. Ubona umuntu niyenze lithi i-YouTube kufanele uyabambe so. Konje shufune ethi mara ngombe so. Kunofana ma sisters. Afa ish. Yazini angeke vele ubambe labantu abangayazi social media. Into right bamba so. Bathi mangenza so. Fanele ukuthi into le shuthi mamanzi ne. Unenze. Mangithi yenza so le pin fanele ukubonakala ubumhlophe. Lingabi plain. Na umsebenzi.
Hey, get shot the same. Katamo ngathi lapha phezu kwe-kitchen counter kitchen. Ufake the C1. Like, sandla. Mara yeke ngizuzi. Phoza lapha. Awasami simani sandla. Awuye emzini. Okay. Uyawazi umthetho. Awazi umthetho. Yabona? Uma ngaba isitoto, mara ngaba isitoto esi-right. 2026 August 7 ngokutshwana. Yo, Jesus, yavala urasuvala. Ke metse vlog. A ke itse. Mara no yenza isikula Mas pro. ibambe somo. Fana ukuthi ibambe sosiyeni, so not horizontal, vertical. Ibambe so kuthumela wathi. And inuveza kahle namapoto la Sister avele. sipho sisiqale kanjalo nje. Kuyafana, masiqalisa phansi chi ibambe kahle. Uma shivlo kuyama mara siyeni yazi. Angisho vlog yakho. Soqosha ungakuqashanga wena. Ngapha kanti phela ini amabhontshisi. Sinomlilo ocishile fanele sibekelele la sibesondini. Lo tshela lo bebe isitoto singana ngaye cancela yeke lapha phone. Ngicela buyosha lo. Ungabelanga ukuthi umele sosi. Ubile so. Ole tu tinha então. Asithenge phepha. Futhi belapha phezulu. Lehlale la. Ampolilinga nendisithembisa sakho. Chama, nganokuzelisa. Isephansi. Masibona. Malibe yenzi bezihle mazi3 elanini li1. Awusifunzi be3 elanini li1. Sizokwa kuhle manje sizokwa phasi. Then let's la isithomba sasifake. Mara izoba zihle mazi3 ngiyakutshela. Thato. Buzobamba legogo la sibona. Khipha leso sithombe lapha, lesimira le lapha. Ibeke lapha duze logogo. Yeah, siba zihle manje. Siyeni. Buzobona. Mara awuya nomgqomo lapho uzophinda la sizweni. Kuba njani mahlezi 3 so? Ziba zihle ngisho? Yeah, izona speaker esincane ke neyamula. Uma suyakhambisa usenge. Yebo. Njalo mama. Ngikuziva khona lento. Into lezokwenzana ngolingo akame.
Right now, Stone, just Sprite, Stone. Just exchange, oh, ma. Yeah, chicken, my favorite flana, yeah. Flana, e-shops. I take what's up. Mara siyavakhuma ngisho masikhini siyavacuum ukuthi kusuke lo boy kube skuni nale santi suki angisho masigena ama-up and down ngaphandle manje singasayenzi singasavacuum siyakwazi awufuni ngegezi gogo isitori sakho segezi asazi ngcono vele bangasakufakela igezi bayikhona ukuthulula ukhanya isikhandlela nje phile ngerhasi aphile ngesola wazi asibane bikuthathu uthangathi fanele ubhicele papa into le ithela amanzi extra uthele netswayi Loyo ufuna nje ithela amanzi nesopo. Kube sopo manje nesopo. Sibona. Beswa. Ngibona. Isodla. Phansi isodla ngisho. Isodla. Mara steak can we snap bake vele? Tan bake la kana siyadla.
Mina everyday yonke into fanele ukuthi yenze yimi kulo muzi. Yo. Hayi Jehova. Ngathi ubaginyele babheka ngikade baselutshwana balelutshwa Ubani uphuze namaphodlela lapha efridge. Nwapha ubani beside number 1. Anulkimang penit. Anulkimang. Aphuze wese. Wapha ubani? Umphile make. Kokoni kele wena. Rebele marunga gcokumzokho. Beka lapha nje Ini smart yo liyakulingana ulmeti? Asifitshane. Mara lihle yo lihle shem. Fanele athi angaphathanga ibag yophatha iphi bag. ayibhekela mnandi kuzongibona Ngabushilo ukuthi ngizende mina yazi bangiphatha ibag musi. kanizodla kuvanga Ibag kufuneka ibhekane encane sex. Ayikhona le yami le vani ngihambe ngayidown. Ikhona thatha lapho ukhaliphi yona ngisho. Ibag yami le black. Mali bangafuneki black. Ngale rock. Hayi ecuka le rock oyombatha isiketi. Lihle le rock. Thenga idatha. Wenza ini nani? Respond. Ofaka onion lamaqanda. Yashuna manje ukuthi umanza sa. Ukuthi yashuna. Yeah. Ah? Amshini Secretary she's ngaphezulu. Fana chef. Sosothini so sileke bana chef phela. Ah, wona chef benita ngale. Ukwenza amakhozi masters. Not me. Pheka. Ngiyamela chef. Chef Mutsuga. Ah, unonenzela nje something. Sifuna ufaka la. Sithenga ukokwa ku fridge la. So uthini basikwahle ngizomsiza nomsiza. Must ita kasize mina uthi. Day 5 Nodushi maka mo, nodushi no. Mara wala paka ga botsa sa pakete tse ga botse. Mo. ke bakile Mo sa ka tla ntse ma. Ale phela manje mo bayi. ba tsosa Ah, lela. What's awesome. Ke mama ba tsugile nguse. idieng mama Batho. Nna le martsu le furu ka bo 600 na pira dula ka kwana ga tsi azanga tla ka mo. asas Manje ufayela ngaphepani. Athi ngikritera ndani soswenza. Hayi. Kana ngenza toast bese senze toast njengayizona. Eso ngitho. Okay, Mara penta. Hayi. Oh. batse ba wa hlapa mara so tlola mpento. eh Utlo khekhe. Asothe ngifree soyifaka kanjani Thomas la? Yo, kusisibuze damonda bayenza la extend into le isini. Ela ngale bafaka la wasibuza lo bhuti ukuthi Ngone into le. double door ngabe ifridge bese seyiche kokwakho. Athi hayi. Right so. Bona manje. Wona manje. Mina ngihlala la sobe kupha amanzi ngoba sina mampompi uNkulunkulu wami. mara into dula muzanke khuso ngoba dibhakete And then in spaces of fridge. Makenza di cabinet. Sechele le fridge le. Ba eta la ma shelf. Sechele le fridge le. Say keep outdated. Mara la be bangafaka ama shelf yase idea. La kube ne light plus une plug lapha ngisho kube ama shelf kube ne light kube bale itas door kube ne lahlala khona Ngasi ngikhona amala indlela na kitchen. La stove. lokho dani kokwa ngoba mawuthi ngafuni Punch. noma laba ba add i shelf ye fridge nani lomgcomo uhlala kuphi
La, anga-add so. Phe. Then sithenge i-wine rack ibe la phezulu. Sas. But it's money. It's money. It's money. It's money that I don't have. God will provide. He always does. Roger Kang, ungal release breakfast release shibu man. Kabang amapalo na nga, minamara ya ukuthi kudla kudura njani. Kwena uthi lenka ite upraya minzi. Makarona Roger Kang msikana. Na. Ikayithe yabo. Wala yini? Bonsi. Oh. Rona ka minzi ri to reka na makaroni, li reka na breakfast. It's Shang di plate, yoro ya plate nge one. Manje so yenza ngala makaroni lama ninzi ngayi breakfast. Ayodla wena. What? Amabhontshisi angisho nafuna baselela amabhontshisi phasi. Ngithi sochiba ngamabhontshisi anifuna ukwadla amabhontshisi. Mafrizini ngiba ukuthi azomosheka. Bro tuna le bofel. Ishang boba box al tlo go buja ka le ka sibush. Bukhona bro thola phoba box lo sibuthenga izolo. Uthenga kwa microwave ukuthumela ubona bro pop box obuthe. Hato mari china khule sinisithi thathe lapho. Ube kamera la gogo uzokuthungela nakusasa. Yabo ukuthi makene nje masele nibonga abafazi nipha abafazi ngithenga ini. Nawe ke mawuhlabisa la. Emara wasada ngisho khona azikho emara wasada. Ama hendi ne domestos ne ikhombo abasithengisa njenge khombo. Abathengele ihenesa bokho. Ngubho mshanye Henesi. Henesi papa. Utawa lula sijondele ngehenesi. Bathi izohamba nerhapha. Bathi nalo khapha la khona. Mara nithela ama spice le means. Wayinuka amafuta. Asika spice ukoko mshazo nozo. Manje mina ngiyodla iminzi engana spice uNkulunkulu. Cause imaka dliwinti spice. Aliyani bo chef abanjani ve? Sithela itswayi kwela umaka zana into ezispice now you know. Koko ngazana. Mangaba limkhiphelile ngisho the rest. Elitamati khona lama English tomato lawa mancane. Ngaba nifake la iminzini nathi 6 gane nyana. Netamati khona. Nangasibona ngikhuluma ngasibona. Amasuko kakufriza yonke into yamasi. Uma ingoma kade wele nje maphaswana. Mina ngashema mngulu. Bese ngizobuza usilakhe ngakho. Usiyeni yasiyeni ukuthi ingoma ewele nje bekuyini. Yini? Nawa was. Maphaswana. Maphaswana makena. Hayi, angiyani. Ngiyani? Angisibuza umalume. Nyoko blender in. Yeah? Nyoko blender in. Akunayi blender. Bathenga lama Jacob.
Macana rabatheli cheese. And mas motho o kwata shame. One thing about them as motho o kwata quite simple. And I apologize. In them borang na shit ali wrong. I guess let me apologize. Kirai man casual. Tibela casual la re rai man. Kidir so kidir leke. Kreke. Kreke nga mamuli. Ano rawa man or kidir so kidir casual. Ki khopela tshware. How? What do you popon? Me guys apologize. Makaseke. Futhi kide full day thing. Uthomele ningena. Shit, ngira zanga zama. Yeah, as the full day thing. We had to come in. Kare o tsamaya go go project sa o. Utsama le fruga abo. Abele itanga. Yeah. Atira ngare na kivitile. Hey Benita, I said you can speak. And mina ngafuzanga mina. Ngalingi uthi ufuze mina cause Mama lezer wena. Not me. So. So. Ojang marsa for ka dijumo, cause ngabli nawa. PFF leader Julius Malema is set to face criminal prosecution on charges of crimen injuria after lobby group AfriForum succeeded in its representation to the NPA over the April 2025 statements he made against the school principal, Yaku Pieterse, a former principal of Bergview College in Matatiele, about the rape of a minor. Oh, nyakadi pizza. In other news, the South African Weather Services has issued a warning of a cold front bringing heavy rain and snow to the southern parts of the country. South African Tamara, suga la, suga man.
Oh, Jesus. Jesus Christ. Awunayibi nemoto. Wena nje kuyaphi? Yabona la bengizisola ukuthi Josi boya kogayo unya ko driver kamatha ka 4:30 ngwanyana wasabubile mandi abantu abajike wona buwenzani but into engiyibonile ukuthi sometimes like mawuzile ekhaya uma uyajabula and nami ukuthi uhambe kuba buhlungu kuye because of ubona urobana bakabatsamaya so because of yena Monday ugibela iPadco ibus maka emsebenzini I was like ayi ngizohamba ekseni nami ma ungawari because of sometimes like we need to cherish abazali wethu basaphila especially if your mother wakuphatha kahle wakukhulisa kahle I1 fanele ukuthi umkhombe ukuthi uyam appreciate and uyamthanda ube there for bona uyabona sengifikile. Hey, this is the end of the vlog guys. Okunye ngikhohlwa ukuvloga ngayale semshadweni ngakhohlwa ukuvloga yazini one day ngizakhona nami ukuvloga ngiyapractice. Bye guys. Tonight, South Africa. Hiya, Jamie Oliver here. Dinner stress? Forget it. I've teamed up with Checkers to bring you some of my favourite recipes the whole family will love. Easy peasy and delicious. Shop the ingredients on Checkers 6060 and boom.